Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali L3E. Ayo yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share juga ke teman-teman. Saya lagi di kampung Peti Selong nih. Nih lihat si ibu semangatnya loh. Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amin. Sugano nyayu. Kayak nu nyumbang. Nih guys, kampung apa ini, lupa lagi tadi. Kampung namanya lupa lagi. Oh, Peti Selong. Ada kucing. Iya, kampung Peti Selong. Coba lihat ke depan guys, tonton terus guys, jangan skip guys, tonton sampai selesai loh. Maju ke depan loh. Oh, ada ayam. Indahnya pemandangannya loh, Masya Allah. Oh, semakin terang loh. Mana diiringi suling Sunda lagi. Mantep guys. Ini tempat nongkrong nih kalau sore nongkrong di depan rumah nih, teras loh. Iya, ada bayangan kameramen loh, lihat loh. Nungguin motor lewat loh. Coba maju ke depan nih guys. Nih lewat sini kalau saya ngambil padi nih ke sawah Gunung Letik nih. Ini nih jalannya no. Ada orang buat sono. Iya, ke sono lurus.